Moqoswa Bongani Gregory Shebi o hlahelletse ha khutshwanyane ka khotla moo a neng a lebelletswe ho etsa kopo ya bail. Empa ka mora metsotso fela a le ka hara lebokosi la dinyewe. Leqwetha la hae Mokgotsi Morwenyane le ile la hlalosa hore Shebi o molaetse hore a se mo thusi ho etsa kopo ya bail. Ena ke qeto e ileng ya makatsa e sita le ho kgentsha ba neng ba le ka khotla. Morwenyane ha ka hlalosa mabaka a qeto eo. Ke nnete ga re kitla re tswella ka bail. Kgang gore santse le between rona le client ya rona se ke kgona go se disclosure gone yaanong. Ho sa le jwalo ka ntle ba ahi bona ba ne ba batla toka. Ha o ka busetswa kganya hampale ha o bolailwe le wena o bolaiwe so molao wa South Africa o bodile ga gona sepe se diragalang batho ba go tronkong ba ja banwa ba ya dikolong ba neng ba tlile le khotleng la dinyewe ba ne ba thabile hore moqoswa ha lokollwa ka bail. Re batla go itse gore re le bommele le bana justice system ya rona re tlameile go khutsa go lela le community ya Mamusa e santse utlile botlhoko e kwatile mme ga go mo dikgatlegelong tsa gagwe go ka batlana le bail ka se sebaka. Nyewe e khutseditswe morao ho fihlela ka la 25 Pudungwana bakeng sa dipatlisiso tsa sepolesa. Moqoswa o tla dula a ntse a le ditlamong. Selwane Gagau, SABC News, Schweizer Reneke.